Så er vi i recording. Magnus' semesterafslutning. Et stykke dirt kart. XJ 600 motor, 70 hestepærer. Bremser, tjek. Speeder, tjek. Kobling, tjek. Hjul, tjek. Ignition, tjek. Afsted. Recording. Yes. Sådan her lyder crosskart. Hold nu an tasten, og prøv lige at trykke på startknappen. Fire it off. Det var godt kørt, det der. Ja. Det sved lidt med det der ren is derude. Ja, det var det godt nok.